Il-Bank Ċentrali għamel reviżjoni l fuq tad-tbassir tiegħu għall-ekonomija Maltija. Issa qed ibassar li l-ekonomija ta' pajjiżna se tikber b'4.4% tul is-sena li qegħdin fiha. Dan 0.3% iktar minn kemm kien qed ibassar 6 xhur ilu. Id-tbassir tal-Bank Ċentrali huwa saħansitra ikbar minn dak li kienet ibassar il-Gvern. F'rapport dettaljat l-esperti tal-Bank Ċentrali jinnotaw li l-ekonomija se tibqa' b'saħħitha. Fir-rapport tagħhom jgħidu preċiżament hekk. Economic activity in Malta is expected to remain robust over the projection horizon, supported by both demand and supply factors. L-analiżi tal-Bank Ċentrali tinnota riformi kbar fis-settur tal-enerġija u waqsma oħra bħal dak tax-xogħol. Tajt li the energy reforms that have taken place in recent years, new investment projects, increased labour market participation and robust services exports are the primary drivers supporting the economic expansion. Dan jindika kemm it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna huwa frott diversi inizjattivi li ħa il-Gvern. Issa l-Bank Ċentrali qed ibassar li d-domanda domestika se tibqa' l-mutur ta' tkabbir ekonomiku. Il-konsum privat se jkompli jiżdied b'mod sinifikanti, xprunat minn titjib fit-dħul tal-familji. Fil-fatt, skont il-Bank Ċentrali l-pagi mistennija jolew bi 3% din is-sena, jew id-doppju tar-rata tal-inflazzjoni. Skont il-Bank Ċentrali wkoll il-Gvern mistenni jkompli ikollu surplus, tant li l-pis tad-dejn nazzjonali mistenni jerġa' jaqa'. Minkejja li s-sena li għaddiet Malta kellha għar-raba' sena konsekuttiva l-ogħla rata ta' tkabbir fl-impjiegi fl-Unjoni Ewropea, xorta l-esperti tal-Bank Ċentrali qed ibassru li l-2017 pajjiżna se jkollu rata ogħla ta' tkabbir tal-impjiegi ta' 3%. Dan mistenni wassal biex ir-rata ta' qatt tkompli tonqos. Il-Gvern laqa' dan iċ-ċertifikat pożittiv tal-andament ekonomiku ta' pajjiżna. Ċertifikat li kien ippubblikat l-għada li sar magħruf li fl-ewwel kwart tas-sena Malta reġa' kellha l-ikbar tkabbir ekonomiku fiż-żona euro.